گندلی یک جدیاردین سروشتیه لهمی ولاتان لیل هر ولاتا کی بوی دی جدایی هیا نهال عراق و هرما کردستان بوی یک جدیاردان گرینگی هشیار کنا جواکی لدور چوانیا کم کنا گندلی ل عراق و هرما کردستان و کارا کرنا ناوندن چاکسازی و نزاح جبوره گری کرن لهمی جورین گندلیه اوا پروژه کاری ریکخستیا الند بو دموکرات کرنا گنجانو ریکخستیا دریا بو گشه کرنا جنو جواکی لدهور که هات انجام دان وكو ديار دكا هر ديار اتناف كومالجهي دا جبتشيكي حتى مازن تزاندن كونو كي جنداليا هي السر أستي عراق السر أستي هرما كردستان أفجي دبيتا ما ترسيترين ديار دا السر تاكي عراقي السر تاكي هرما كردستان بوچي چنكي همي جياني ود گيريتن و اگر ام بين سحكيني دي اف ديار دهنه جمکن بواره پرورده بواره سخلمیه بواره آبوری کمالاتی همی جهای و گرتی و همیشی اتنالند و گندالی دا اجبر هنده بتویا چافدیریا گشتی اگر سر آس عراق بجین چافدیریا گشتی نزاها مفتشت یدی گشتی تویتن رول خوب چنده هنه دا بین مترسیترین گندالیا سیاسی و دادوریه بو هر جواککی اوجی لعراق نها روج بروجه گشه دکتن برأيما يل همي خطرتر جنداليو سياسية چونكو أحزاب السياسي أو مسيطر سرمي مؤسسات الدولة أو برلماني وشؤون ومؤسسات ربدمن فأو جنداليو سياسية موجود أجر حل نبيت هیچ چارەسەری بۆ بێ گەندێلینە کوردستانê. پیاوên aynîyên Iraqî çawan temaşayê rewşa gendaliyê li Iraqê dikin û çawaniya berhengarbûna gendaliyê û diyarkirina xalên metirsiyê. الفساد المالي والإداري گندالیا دراوی و اداری یا ویرانکره بو حکومت و دولت و گلان. ام اورو دبینین کو تایبت ولات ما عراقی و کهوه اونیزیک و وک تروریه. هرکی ام بخوازین سردریه دگل گندالیا اداری و دراوی بکین دوید وکی سردریه دگل تروری بکین. چونکه گندالی تیدان روش اخلاقی و آبوریه. هرکی مبوید ریل دیولانکی و برتیل و گندالی بگرین جلای آینی و یاسایی و راگهاندنه و فرق و هموشیانه خوابکین یک بو کمکرنا گندالیه. الفساد المالي والإداري بكل الوسائل المتاحة والممكنة. اوه پروژک برفره ریکخستیا UNDP سر آست همی عراقه داگو وان خالن گرنگ ین گندالیه سر آست عراقه دیار کرنو ریگه چاره یا بو ببینن. سلام بالایی دنگ امریکا دهک